Čudovito je slaviti Gospoda. Let's stand. Dajmo vstati. Oh, what an awesome God. Kako čudovit Bog si. Zavil bom v dolini, zavil bom na gori, zavil, ko gotov bom in ko bom povil. Zavil bom v mašini in ko bom obkrožen. Zavljenja je voda, ki vraga utopi. Dokler še diham, razlog imam, da slavim Boga, duša moja. Slavi Boga, duša moja. Slavim bom, ko čutim in tudi ko ne. Slavil bom, ker vem, Jezus, da ti si v kontroli. Aleluja. Slavljenje je orožje, je več kot lezo. Moja pesem je krik, ki zužirenih hodov. Dokler še diham, razlog imam, da slavim Boga, duša moja. Slavi Boga, duša moja. Slavi Boga. Slavi Boga, duša moja. Slavi Boga, duša moja. Ne bomo se tiho, ker moj Bog je živ, kako naj to zadržim. Ne bomo se tiho, ker moj Bog je živ, kako naj to zadržim. Ne bomo se tiho, ker moj Bog je živ, kako naj to zadržim. Slavi Boga, duša moja. Slavi Boga, duša moja. Slavil bom, ker vladaš, kraljuješ ti. Slavil bom, ker stal si, premagal si grob. Slavil bom, ker zvest si, resničen si ti. Slavil bom, ker tebe res večjega ni. Slavil bom, ker vladaš, kraljuješ ti. Slavil bom, ker stal si, premagal si grob. Slavil bom, ker zvest si, resničen si ti. Slavil bom, ker tebe res večjega ni. Slavi Boga, duša moja. Slavi Boga, duša moja. Slavi Boga. Slavi Boga, duša moja. Slavi Boga, duša moja. Ne bom ostal tiho, ker moj Bog je živ, kako naj to zadržim. Ne bom ostal tiho, ker moj Bog je živ, kako naj to zadržim. Slavi Boga, duša moja.
duša moja, slavi Boga, duša moja, slavi ga. Oh, hallelujah. 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 Oh, the Lion of Judah is roaring over our land. Lev iz Jude rjove nad našo deželo. Hallelujah. Oh, come in, King Jesus. Pridi, kralj Jezus, Oh, Lord, march through this land. maširaj po tej deželi. Lion of Judah, roar. Lev iz Jude rjovi, Oh, hallelujah. Your authority, your kingdom. tvoja avtoriteta, tvoje Hallelujah. kraljestvo. It's unending. Hallelujah. Ta neskončni, Thank aleluja. you, Lord. Hvala ti, Gospod. Oh, hallelujah. Jakobo Bog, ki sem, sin človekov, angelov, glas mnogih vodaj, dejcom iz nebes, glasnejši od grmenja, tvoja slava je. Slava Lev iz Jude, naj jo velje. 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 Slava Siona, prerokova, naš Mesija, meso in kost. Samo ti si vreden, na knjigi svet pečat. Si trpel kot jagnje,
pripravi pot. Pripravi pot za Boga, 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 pripravi pot. Pripravi pot za Boga. Oh, hallelujah, fire of God. Open, O God, consume us. Poži nas, Gospod, s svojim ognjem. Oh, hallelujah. Oh, you reign over this land. Ti vladaš na to deželo. Oh, rule, King Jesus. Ti si kralj Jezus. Oh, yes, shakoma baba baba dianda baba dianda da koma baba dianda da baba dianda shanda ba korianda da koma baba dianda kora dia shama Oh, hallelujah, hallelujah. One day he will enter on the clouds. Nekega dne bo prišel nazaj na oblakih. The trumpet will sound. Trompetum. The trumpet will sound. In to ob zvoku trobente. The dead will rise. In mrtvi bodo vstali. And we will rise to meet him in the air. In mi bomo vzdignjeni, da bomo z njim. Oh, hallelujah. But now is our time to draw near. Zdaj je čas, da se mu Now približamo. is our time Zdaj je naš čas, to give him full attention. da mu damo ves Full potencial, surrender. popolno predajo. Odloži vsako breme, klone se, vse ti prepusti, vse ti prepusti. Tukaj odloži vsako laž, vsak dvom, vse ti prepusti. In prosto ti naredi, da storiš, kaj želiš si. Da storiš, kaj želiš si. In prosto ti naredi, da storiš, kaj želiš si. Da storiš, kaj želiš si. Tukaj odložim vsako breme, klone vse, vse ti prepusti, vse ti prepusti. Tukaj odložim vsako laž, vsak dvom, vse ti prepusti. In prostor ti naredi, da storiš, kaj želiš si. Da storiš, kaj želiš si. In prostor ti naredi, da storiš, kaj želiš si. Da storiš, kaj želiš si. Tradicija. Tradicija ta, samo je pretresi, poruši zidove,
bo tvoja je boljša. Tradicija tla, samo je pretresi, poruši zidove, religije moje, bo tvoja je boljša. Bo tvoja je boljša. Tradicija tla, samo je pretresi, poruši zidove, religije moje, bo tvoja je boljša. Bo tvoja je boljša. In prostor ti naredi, da storiš, kar želi si, da storiš, kar želi si. In prostor ti naredi, da storiš, kar želi si, da storiš, kar želi si. Whatever you want, Lord. Da storiš, kar želi si. Tvoja volja, tvoja pot. Prostor ti naredi, da storiš, kar želi si. Vse ti predajemo. Da storiš, kar želi si. Oh, Lord, take everything inside of us. Vse, kar imamo znotraj nas, Gospod, ti dajemo. Vzemi Oh, let your vse. fire burn in the deepest part. Mi te želimo slaviti z najglobljim delom. So close, Želimo ti biti tako so blizu. intimate with you, Lord. We want to know you. Mi te želimo poznati, Gospod. Have us all, Lord. Oh, Father, Jesus. Sveti
duh naj po tvoje bo. Naj pade tvoja slava, naj pade tvoja slava. Padaj kot dež, Sveti Duh, padaj kot dež, Sveti Duh naj po tvoje bo. Naj pade tvoja slava, naj pade tvoja slava. Sveti Duh, Sveti Duh, Sveti Duh, padaj kot dež. Welcome, welcome. Dobrodošel si, Sveti Duh. Dobrodošel, Sveti Duh. Dobrodošel med nami. Welcome. Haleluja, dajmo moliti, haleluja. Kirabasa tarabakila bahaj. Kirabasa tarabakija bahaj. Molite v jezikih, kdorkoli je izkrčen v Svetem Duhu. Kirabasa kataralabaka tarabaka. Kirabasa taralabashi karalabaka tarabakaya. Kirabasa tarabashi karalabaka tarabakaya. Kirabasa taralabashi karalabaka taralabakaya rabasendere berkita labakaya. Ja, še, Sveti Duh. Še tvoje slave, haleluja. Še tvoje prisotnosti, haleluja. Dajmo se mu še predati, haleluja. Dajmo se mu še več predati, haleluja. Naredimo še prostor za njega. Še prostor, haleluja. Jezus, hočemo več tebe. Več tebe, Jezus, haleluja. Več tebe. Več tebe, več tebe, Sveti Duh. Kirabasa kataralabaka tarabakaya. Kirabasa tarabaka tarabakaya. O, haleluja, nočemo, da nas kjerakoli stvar zaduši v življenju, haleluja. Nočemo, da nas naše okoliščine dušijo. Jezus, hočemo živeti v zmagi, haleluja. Hočemo živeti nad vsako atmosfero te zemlje, haleluja. Jezus, hočemo živeti v izobilju tvoje prisotnosti. Hočemo poslušati tvoj glas, haleluja. Nočemo biti odvisni od svojega mesa, od svojega truda, napora, intelekta. Prid, Sveti Duh, šikarabasa kataralabaka tarabaka. Daj nam nadnaravno lakoto, še za več, haleluja. Molim, da smo ponovno mogli nehati moliti v jezikih, haleluja. Oče, molim, da je naš duh aktiviran, haleluja. Oče, da vse, kar se dogaja, smo sam še bližji tebi, haleluja. Sveti Duh, odpiri nam oči, še, haleluja. Ne tečejo tvoje reke, tvoje reke, tvoje reke, tvoje reke, tvoje reke. Ne tečejo tvoje reke, tvoje reke, tvoje reke, haleluja. Ne tečejo tvoje reke, Sveti Duh. Ne tečejo tvoje reke, Sveti Duh. Ne teče reka v puščavi, haleluja. Ne teče reka Boga, haleluja. Ne tečejo tvoje reke, haleluja. Kirabasa tarabakaya barendere bersendere berkede. Kirabaka taralabaka tarabasa tarabaka tarabakaya. Kirabasa taralabaka tarabakere bosondoro botedere bergedere bergidara bagada. Kirabasa taralabake tere besendere bergendere bersindara bagada la bagaya. Robo soto robo shikaralabaka tarabaka taralabakaya. Kirabasendere bergenda la bagida la bakata la bakara basata la barendere bersendere berginda la bagada la bagaya. Kirabakata la bakaya la basendere berdendere berginda la bagaya barendere bersendere berkita.
Kiroboko toroboshi karabaka tarabasa tarabaka barendere berendere bersendere bergindala bakendere bersendera bargendo Kirabaka talabakaya Kirabaka talabakaya Kirabaka talabakaya Kirabaka talabakaya O ne teče tvoje reke, Sveti Duh, ne teče tvoje reke, ne teče tvoje reke, haleluja, haleluja. Oče, ne bo tvoja cerkev polna duha, haleluja. Ne bo tvoja cerkev polna Svetega Duha, haleluja. O, haleluja, Jezus, da se lahko ti proslavljaš, da je lahko svoboda za tvoje delovanje, haleluja, Oče. Oče, da ni to človeška inštitucija, ampak Božje delovanje, haleluja. Jezus, da si ti kralj in noben program, noben človek, nobena stvar, haleluja. Haleluja, Jezus. Ira barendere berkendere bersindere bakata labakaya, rabasendere berkita rabakata labakaya. O, haleluja, haleluja, haleluja. O, haleluja. Haleluja. Cerkev, čutim, da Bog hoče ful še več delati, ful več, haleluja. Bog hoče toliko delati, da bo vsak vedel, da se je srečal z njim, haleluja. Da kdorkoli bo prišel z nami slaviti Boga, ne bo rekel, wow, koliko lepe pesmi ste peli, haleluja. Hvala ti, Jezus, hvala ti, Oče. Hvala ti za tvojo prisotnost, Oče. Pomagi nam, Jezus, haleluja. Pomagi nam, da še več, da se še bolj potopimo, Oče, haleluja. Oče, da se izgubimo v tvoji slavi, haleluja. Jezus, da smo ti bližji, kadarkoli prej. Jezus, pomagi nam, da pozabimo na to zemljo, da vse, kar je okoli nas, haleluja. Da smo eno s tabo, haleluja. Nihče ni kot ti, Gospod Jezus. Slava tebi, Jezus. Edini si kralj, Jezus. Sedi, Jezus, sveti. Pridem je vse časti, hvale in Jezus, sveti. Pridem je vse časti, hvale in slave. Vredno, vredno. Vredno janje je, ki na tronu zdaj sedi, nihče ni kot naš Bog. Vse se klanja mu, da je slavo njemu, njemu ne, nihče kot Gospod. Vse se klanja mu. Vse se klanja mu, da je slava njemu, njemu le, nihče ni kot Gospod.
Vridan je vse časi, hvale in slave. In na tronu sedi Jezus sveti. Vridan je vse časti, hvale in slave. Oh yes. Milo jagnje je, ki žrtvovano je bilo za nas. Nihče ni kot Gospod. Nihče ni kot Gospod. Milo jagnje je, ki na tronu zdaj sedi. Nihče ni kot naš Bog. Vse se klanja mu, daje slavo njemu, njemu le. Nihče ni kot Gospod, nihče ni kot ti. Vse se klanja mu, daje slavo njemu, njemu le. Nihče ni kot Gospod. Te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo Gospod. Te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo Gospod. Te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo Gospod. Te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo kralj slave, te kronamo Gospod. Vidno jagnje je, ki žrtvovano je bilo za nas. Nihče ni kot Gospod. Aleluja. Vidno jagnje je, ki na tronu zdaj sedi. Nihče ni kot naš Bog. Vse se klanja mu, daje slavo njemu, njemu le. Nihče ni kot Gospod. Vse se klanja mu, daje slavo njemu, njemu le. Nihče ni kot Gospod. Oh, haleluja. Bog je dober Bog, amen. Reci svojemu sosedu, nekaj dobrega se ti bo zgodilo danes. Haleluja. Haleluja, slava Jezus. Haleluja, haleluja. Objemite koga, preden se usedete, haleluja. Povejte mu, koliko dobro zgleda. Ful boljš, kakor preden smo začeli slaviti, haleluja. In to je v redu, ja, haleluja. Viktor je naš hišni prerok, haleluja. Eni imajo hišne ljubitelje, mi imamo hišne preroke, haleluja. On je z nami že od leta 2004
In je mi da mal dogovor, da on ne rabi urnika, da on kadarkoli mu Bog govori, pride sem, pa ni važno, kaj smo prej imeli, se nič ne dogaja, ker je on tle, je on tukaj in to je to. Tako da smo mogli ful prestaviti druge stvari. Zato, ker me je klical, en dan prej sem šel v Ameriko, da mu Bog govori, da bi rad prišel. In je preletel direkt iz Alicante čez Cirih v Ljubljano. Wow, tako da mi nismo samo tako ostanki njegove službe v Avstriji, ki je slučajno še malo v Slovenijo zavil. Razumete? On je prišel specifično sem od srede do nedelje. Haleluja. In imel da brez besedo za novo mesto, za cerkev. Jaz sem na 1000 kilometre naredil z Viktorjem in mi je to ful privilegij, da sem lahko z njim potoval in sem se ogromno od njega naučil in določene stvari, ki mi je prerokoval. Veste, kaj se mi enkrat zgodilo? Nekaj mi je prerokoval, pa spomnim, pa sem si mislil, zdaj pa falil. To pa malo preveč emocionalno. Preveč me hoče v dobro voljo spraviti, razumete? Koliko je en pocen prerok. Ampak sem se pa delal, kada ful verjamem in pol je on rekel, zato, ker ne verjameš, se boš jutri zaletel tega človeka sred Ljubljane in ti bo to pa to zgodilo. Sam da boš vedel, da je res to, kar ti govorim. Wow, čisto čtekan. Jaz zdaj ne vem, kaj bo Viktor danes delal, sam vem, da bo to delal, kar mu bo Bog rekel. Amen. In to je the best prerok, ki ne rab marketinga, ne rab nobenega navduševati, ampak pač, haleluja. Če bo pridigo 2 minuti, pač, haleluja. Če več nismo vredni, kot 2 minuti, haleluja. Bomo pa z teh 2 minut naredili revolucijo. Amen. Ampak dajmo sprejeti vse, kar ima Bog za nas. Amen. Bo danes toliko odprt za Boga, in Oče, jaz molim za kri Jezusa, da ščiti zdaj naš Oče, naj kri Jezusa, naj ščiti naš prihod in odhod, molim, da ne bo nobenih nesreč, kjerkoli. Meni so enkrat ukradali vse v stanovanju med srečanjem tlele. Edinič, da so mi oropali vse o zlatnino iz stanovanja. Oče, kličem zaščito na vse naše imetje, haleluja. Na vse, kar se nam dogaja. Vežemo vse demonske sile v tem trenutku, haleluja, Oče. Govorimo, Jezus vas je premagal, hudič ti si poražen, haleluja. Ne moreš ustavljati Božjega dela v Sloveniji, haleluja. Kličemo totalno prebojenje, reformacijo tvojega duha, Oče, čez vse nas in molim, da ne bo nobenih nesreč, ko gremo domov. Oče, da tvoj blagoslov samo raste in napreduje, haleluja. Es una bendición poder estar acá Amen, torej velik blagoslov je, da sem lahko tukaj y ver que Dios está obrando poderosamente. in vidim, da Gospod mogočno dela. Aunque siempre decimos que aquí son procesos Čeprav vedno pravimo, da so to procesi y a veces escuchamos de prácticamente tierras lejanas noticias, cómo se mueve el Señor. če si slišimo iz oddaljenih zemelj, želj, kako Gospod deluje. Yo le decía al pastor Clemen hoy, cuando voy a Colombia, In pastor Klemen sem danes rekel, kadar grem v Kolumbijo, empiezo a ministrar a las 4 de la mañana začnem tam ministrirati ob 4 zjutraj y termino a la 1 de la mañana del otro día. in končam ob 1 zjutraj naslednji dan. Es un ritmo desorbitado. In to so zelo drugačni ritmi. Porque bueno, son procesos que hemos pasado cada nación en la presencia de Dios. In to so različni procesi, ki jih vsak narod gre skozi z Bogom. Pero lo que voy a compartir en esta tarde, Ampak to, kar želim danes popoldan deliti z vami, y antes de seguir adelante, preden nadaljujem, siempre hay en la moneda hay 2 caras. na kovancu sta vedno 2 strani. Siempre. Y cuando vas a jugar a un partido de fútbol, In kadar greš na tekmo, nogometno tekmo, o cualquier, sea en el béisbol o sea en el fútbol americano, ali pa naj bo to bejzbol ali naj bo to ameriški nogomet, y siempre sacan la cara a ver quién le corresponde. ne, vedno vržejo kovanec, da vidijo, kdo bo dobil cifro, kdo dobi. Y lo que voy a compartir en esta tarde, In te popodnevu želim deliti z vami. la gente lo ha sacado un poco de trasfondo Ljudje nekako to jemljajo zlahka. y solamente ha visto una sola cara. Vidijo oziroma gledajo samo na eno stran kovanca. ¿Cuántos han escuchado hablar del hijo pródigo? Koliko vas je že slišalo govoriti o izgubljenem sinu? Todo el mundo, Vsi, ne? todo el mundo.
Pero realmente el Señor nunca habló del hijo pródigo. V resnici Gospod nikoli ni govoril o izgubljenem sinu. Y tampoco dice del hijo pródigo. Ne govori tako. Eso lo hemos sacado teológicamente, lo hemos sacado nosotros de contexto. To je to, kar mi jemljemo teološko, ne kar jemljemo ven iz konteksta. Pero realmente yo lo que les voy a compartir, V resnici pa to, kar želim deliti z vami, je: Dios te invita a la fiesta. Bog te vabi na zabavo. Directamente el Padre te invita a la fiesta. Oče te neposredno vabi na zabavo. Al hijo menor le dijo, vino el Padre corriendo. Mlajšemu sinu je rekel: aha, oče je prišel in teče. Y al hijo mayor le dijo, le rogó que entrase en la fiesta. Starejšemu sinu pa je rekel, da mu je bilo ukradeno, da bi prišel na zabavo. Los dos estaban su corazón fuera de la fiesta. Oba dva sta pravzaprav imela svoje srce nekako izven te El padre ya zabave. tenía la fiesta, Oče je imel zabavo že namreč pripravljeno. ya lo había dado todo. Ni že bilo, vse je že bilo pripravljeno. Él es el dueño de todo. Namreč on je že imel vse, kar je gospodar vsega. Pero ni el hijo menor ni el hijo mayor Ampak niti mlajši, niti starejši sin estaban disfrutando de la fiesta. nista uživala te zabave. Y prácticamente a los dos tuvo que introducirlos en la fiesta. In na nek način je moral pravzaprav upeljati, uvesti na to zabavo. Tú preguntarás, ¿por qué en Eslovenia no tenemos un avivamiento de esos fuertes o aquí en Europa? Mogoče se vas vprašali, zakaj v Sloveniji ni tega mogočnega prebujenja kot drugod po Evropi? Porque no hemos entrado en la fiesta. Zato, ker nismo stopili na zabavo. No hemos entrado en esa confianza del Padre. Nismo stopili v to zaupanje očeta. Y vamos a verlo. Bomo pa to zdaj pogledali. Quiero que abras, tenga en cuenta que ahí están las tres parábolas Ne pozabite, imamo 3 prilike. y la palabra de la oveja perdida, bueno, del hijo perdido, de la oveja perdida, la moneda perdida. Imamo torej priliko o izgubljenem sinu, izgubljeni ovci in izgubljenem kovancu. Pero vamos a ver de la fiesta. Ampak poglejmo zdaj ta del o zabavi. Amén. Amen? Lucas capítulo 15. Luka 15. poglavje. Porque la gente me dice, ¿por qué Dios no se mueve? Dios, ¿por qué no hace cosas aquí? Včasih mi kdo reče, ne, zakaj Bog se ne giblje, zakaj Bog tukaj ne dela stvari. Y más cuando te mueves en cosas proféticas Toliko bolj, ne, kadar si ti v tem preroškem y gibanju ves una nueva generación levantarse. in vidiš, da se nova generacija dviguje. Y mucha gente dice, no, es que las generaciones antiguas son muy religiosas. Ne, pa marsikdo reče, ne, veš kaj, ampak stare generacije so zelo religiozne. No, eso no tiene nada que ver con las generaciones. Ampak to nima nobene zveze z generacijami. Es que no han entrado en la fiesta. Stvar je v tem, da niso vstopili na zabavo. Ese es el gran problema. To je ta velika težava. Si entramos en la fiesta de Dios, Če namreč mi vstopimo v Gospodovo zabavo, las cosas ya no las vamos a ver igual. potem ne bomo več na stvari gledali enako. Tenga en cuenta que aquí en Europa cada uno queremos tener a Dios por nuestra manera. Tule v Evropi ne vsak želi imeti Boga, ampak na svoj način. Quiero a Dios para que me haga un favor Jaz hočem Boga zato, da mi naredi uslugo, y bueno, me ayuda en todo lo que necesito. da mi pomaga vsem tem, kar potrebujem. Pero entrar en la fiesta Ampak resnično stopiti na zabavo, es otra cosa. to je druga stvar. Es otro nivel. To je neka druga stopnja. Incluso en Efesios capítulo 1, Tudi v pismu Efežanom, prvo poglavje, antes de entrar en Lucas, ne, preden gremo torej v Luko, dice que Él ya nos bendijo en los lugares celestiales. piše, da nas je On že blagoslovil na nebeških področjih. El Padre ya nos bendijo. Oče nas je že blagoslovil. Tú no tienes que inventar nada. Niti treba si nič Y izmišljevati. ni rogar si me va a bendecir o no me va a bendecir. Ne, niti se spraševati, a me bo blagoslovil ali me ne Ya bo. te bendijo. On te je že blagoslovil. Pero ¿quiénes son los que captan esas bendiciones? Ampak kdo je ta, ki dojame te Los que blagoslove? entran en la fiesta. Tisti, ki vstopi na zabavo. No sé si eso sucede aquí en Eslovenia, Ne, če se to dogaja tudi v Sloveniji, pero de pronto llega y se convierte una persona ampak mogoče takrat, ko se nekdo spreobrne y entra en la fiesta de Dios in vstopi Gospodovo zabavo, y Dios lo bendice tanto in ga Gospod tako zelo blagoslovi, que los otros dicen, pero bueno, ¿este qué ha hecho?
Ne, da mi rečemo, joj, kaj pa je on naredil za to? ¿Cómo es que Dios lo bendice tanto? Kako je mogoče, da ga Gospod tako blagoslovi? Pero si yo oro, yo Čepa, hago esto, jaz molim, pa počnem to in yo vengo a la ono. iglesia Prihodim v cerkev y pregunto, bueno, ¿y qué me pasa? in vprašam, kaj se pa meni zgodi? Tenía 2 hijos Imel je 2 sinova. y los 2 hijos tenían el mismo problema. Oba sta imela enako težavo. Estaban fuera de la fiesta. Bila sta izven zabave. No estaban disfrutando la fiesta de Dios, del Nista Padre. uživala te očetove zabave. Y eso es doloroso. In to je boleče. Al menor, el padre corrió Mlajšega je oče pregnal. y al mayor le rogó. Starejšemu je ukradel. Vamos a verlo. Oziroma, mlajši je pobegnil, da starejšega je ukradel. Lucas capítulo 15. Luka 15. El verso 11 en adelante. Od vrstice 11 dalje. Vamos a terminarlo hasta el 32. Do vrstice 32 bomo brali. Vamos para poder entender la fiesta. Da bomo lahko razumeli celotno to zabavo. El padre ya entregó a su hijo. Ne? Oče je že torej dal svojega sina, Lo entregó todo. dal mu je vse. Y el Señor Jesucristo estaba hablando de una fiesta. In Gospod Jezus Kristus je tukaj govoril o zabavi. Nunca habló del hijo pródigo. Nikoli ni govoril o izgubljenem Es sinu. una gran mentira. To je velika laž. Tremendo, ¿no? To je izjemno. Los 2 estaban fuera de la fiesta. Ampak oba dva sta bila nekako stran izven te zabave. Pero me impacta más el mayor. Ampak mene se bolj dotakne starejši. El mayor creía que estaba con su padre, Starejši je namreč bil prepričan, verjel je, da je on z očetom. pero estaba más pendiente de los pecados de su hermano Ampak v resnici so ga bolj skrbeli grehi njegovega brata. y de la actitud del padre. In očetov odnos No estaba pendiente de la bendición tan grande que había. sploh ni bil pozoren na ta velik blagoslov, ki ga je imel. Por eso hay países donde Dios se está moviendo con una libertad tremenda. Zato so nekatere države, kjer se Bog bolj svobodno giblje. Yo tuve una experiencia en un país. In v eni državi sem imel eno izkušnjo. Vino una persona millonaria Pristopil je do mene en milijonar, a una reunión na enem sestanek je prišel, y en el sitio más pobre de esa ciudad. ampak to je bilo na najbolj revnem mestu v tem kraju. Pero necesitaba un trasplante de corazón. Ampak rabil je transplantacijo, torej presaditev srca. Y de pronto ese millonario vino con su familia, vinieron como 10 coches en medio de un barrio bien pobre. In naenkrat pride ta milijonar s celotno svojo družino, 10 dragih avtov v najbolj reven predel mesta. Y fue un escándalo para el barrio. In to je za tisti predel mesta resnično bil škandal. Y yo de pronto le pregunté, In jaz sem ga vprašal, ¿por qué estás aquí? zakaj si tukaj? Dice, porque creo que Dios va a hacer, en medio de su fiesta me va a poner un nuevo corazón. In je rekel, zato ker verjamem, da mi bo Gospod znotraj te svoje zabave dal novo Le srce. dije, si tú lo crees, Ok, če verjameš, será hecho. potem naj bo narejeno. Empezó la alabanza Začnemo s slavljenjem y en medio de la alabanza, Dios le hizo el trasplante de corazón. in sredi tega slavljenja mu je Gospod presadil srce. Porque estaba metido en la fiesta. Zato ker je on bil na zabavi. No estaba. Yo le dije, si tú crees, será hecho. Dejstvo je, da če ti verjameš, se bo zgodilo. Yo como profeta puedo ver milagros, he visto leprosos, he visto muertos levantar, Jaz kot prerok lahko vidim veliko čudežev. Videl sem gobavce, videl sem mrtve, ki so vstali. pero yo no te voy a prometer el milagro. Ampak ne bom ti obljubil čudeža. Incluso yo no lo voy a hacer, lo va a hacer el Señor. Ne, tudi ne bom naredil več kot Gospod. Pero él mismo me contestó. Ampak on sam mi je odgovoril. Eran como más o menos 15, 20 personas que vinieron a esa iglesia. Ne, v tisto cerkev je prišlo kakšnih 15-20 ljudi. Fuera de la iglesia que vinieron,
poleg seveda rednih članov cerkve. Y me dijo el pastor, ¿tú los conoces? Mi reče pastor, a jih ti poznaš? Dije, posiblemente los he visto alguna vez, o no sé dónde los vi. Si rekel, glej, mogoče sem jih kdaj ki videl, ne vem. Pero él me decían, pero ellos te conocen bien a ti. Ampak on mi reče, ampak oni tebe dobro poznajo. Y le dije, yo no los conozco de nada. Jaz ne vem, kdo so. Y si los he visto, no me acuerdo. Tudi če sem jih kdaj srečal, ne vem, kdo so. Me acuerdo de mi mujer porque llevo muchos años casado. Jaz se spomnim svoje žene, zato ker sem že dolgo poročena. Pero de ellos, Ampak njih nada. se ne spomnim. Vamos a ver. Bomo videli zdaj. Dice el verso 11 en adelante. Vrstice 11 naprej pravi. Sí. In rekel je, neki človek je imel 2 sina. Mlajši med njima je rekel očetu, oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse svoje stvari in odpotoval v daljno deželo, tam je z razuzanim življenjem pognal svoje premoženje. In ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomankanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal, koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov. Ko je vstal ter šel k očetu, in ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil, pritekel je, ga objel in poljubil. In sin mu je rekel, oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Oče pa je naročil svojim služabnikom. Brž, prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite, dajte mu prsta na roko in sandale na noge, pripeljite pitano tele in ga zakolite ter jejmo in se veselimo. Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden in začeli so se veseliti. Njegov najstarejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal, kaj je to? In ta mu je rekel, glej, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega sina nazaj. Razjezil se je in ni hotel stopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril, glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu ti zaklal pitano tele. On pa je rekel, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in zradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Amen. Vamos a hablar del mayor. Dajmo nekaj povedati o ta starejšem, Quiero hablar un poco a la iglesia. da bi ne govoril cerkev. Dice el verso 25, Vrstica 25 pravi, el hijo estaba en el campo da je bil sin na polju y llegó a su casa in ko je prišel domov, y escuchó música. je slišal glasbo. ¿No te ha sucedido muchas veces que cuando viene a una reunión Se ni pogosto zgodilo, da ko prideš na kakšno srečanje, hay gente que demuestra el gozo tan impresionante so tam ljudje, ne, ki izkazujejo tolikšno radost, y hay otros que vienen con unas cargas impresionantes? spet drugi pa nosijo neizmerno breme. ¿Por qué estoy hablando esto? Zakaj vam to govorim? Porque como el hijo mayor como el hijo menor, Kajti, tako kot starejši, kot mlajši sin, cuando no disfrutamos la fiesta bien del Padre, ko mi ne uživamo v očetovi zabavi, nos volvemos religiosos. postanemo religiozni. Venimos a la reunión, Pridemo na srečanje, gracias Señor, slava Gospodu, y posiblemente nos fuimos con las mismas cargas in mogoče bomo odšli z istim bremenom. y posiblemente el doble, Mogoče bo celo podvojeno. porque viste al otro y dices, pero ¿cómo se puede gozar esa persona? Zato, ker si videl drugega, pa si mislil, pa kako je lahko ¿Cómo on es que vesel? Dios lo bendice? Kako je mogoče, da ga je Gospod blagoslovil? Que muchas veces me dice la gente a mí,
Uy, ore por mí que tú tienes más enchufe con Dios. Velikokrat mi rečejo, ne veš kaj moli zame, ker ti imaš boljšo povezavo z Bogom. Eso es mentiras. Ampak to so laži. Aunque somos hermanos mayores, Tudi če smo starejši bratje, necesitamos entrar en el gozo de la fiesta del Padre. moramo mi vstopiti v to veselje očetove zabave. Si queremos avivamiento, Če želimo prebujenje, ya está. je že dovolj. Ya está el avivamiento. Prebujenje je že tukaj. Lo único que está pidiendo son hijos que se puedan gozar. Vse, kar on prosi, je samo otroci, ki se Le digo veselijo. que el avivamiento ya está. In pravim vam, prebujenje je že tukaj, se Lo že único dogaja. que quiere Dios Vse, kar es Bog hoče, que los hijos entren en la fiesta. je, da njegovi otroci vstopijo v to zabavo. Nada más. Nič več. Tú puedes escuchar que hay milagros Lahko slišiš, da obstajajo čudeži y posiblemente dice, pero en Eslovenia in mogoče boste rekli, no v Sloveniji y veremos siempre la cara al revés. ne vidimo vedno vse obratno. Es que somos los hijos pródigos. Ne, mi smo tisti izgubljeni sinovi. Es que en América sí se mueve Dios. Ne, v Ameriki Bog deluje. O en Latinoamérica se mueve V Dios. Latinski Ameriki Bog deluje. Déjenme decirles que ellos tuvieron que entrar en la misma fiesta como tiene que entrar cualquier lugar. Ampak veste, oni so morali vstopiti v to na isto zabavo, kot kdorkoli, kjerkoli. Tienen que esforzarse a entrar en la fiesta Morate se potruditi, se prisiliti, da greste na y dejar zabavo. las tradiciones, Da pustite za y sabo dejar la tradicije. religiosidad. Pustite za sabo religioznost. El hijo estaba en el campo. Namreč sin je bil tam na polju. Estamos en el campo del reino de Dios. In mi smo na polju Božjega kraljestva. Pero nos estamos gozando, Ampak, a smo res veseli? lo vivimos, Smo res del? sabemos pelear las batallas con gozo. Ali znamo resnično z veseljem, z radostjo boriti Božje bitke? Mire, yo aprendí tres cosas estando en un hospital. Glede, ko sem bil v bolnišnici, sem se naučil 3 stvari. Muchos supieron del accidente que tuve, Ne, veliko vas zveze nesrečo, ki sem jo doživel. pero nunca tuve tiempo para quejarme. Ampak nikoli nisem imel časa, da bi se pritoževal. Y aprendí una cosa para toda mi vida. In naučil sem se nekaj za vse življenje. Ya lo vivía, Ja, sem že doživel to. pero cuando estás pasando un proceso Ampak, ko greš skozi proces y Dios te dice, gózate, in ti Bog reče, veseli se, gózate, veseli se, ora, moli, da gracias. zahvaljuj se. Y la Biblia habla clara de eso. In Svetopismo to jasno govori. Gózate en todo tiempo. Raduj se, veseli se v vsakem trenutku. No solamente cuando la cuenta bancaria está funcionando a todo dar, Ne samo takrat, ko je bančni račun poln, ne? o cuando las bendiciones todas están corriendo. Ali pa takrat, ko blagoslovi se prelivajo. En todo tiempo. V vsakem trenutku Es se lo que veseli. quería el Padre. Ne? To, kar je oče imel Con el hijo mayor, con el hijo menor. z večjim, z manjšim sinom. Quiero que entres a la fiesta. Karkoli da je rekel, je Quiero vstopi que na seáis zabavo. mis hijos. Bodite resnično moja otroka. ¿Para qué se quejáis? Zakaj se pritožujete? ¿Nunca le han preguntado a Dios por qué no me responde? A niste nikoli vprašali Boga, zakaj mi ne odgovoriš? ¿Y por qué a él sí y a mí no? Zakaj njemu odgovoriš, meni ne? Zakaj njemu ja, meni ne? Y posiblemente dice, voy a cambiar de iglesia. In verjetno ste si rekli, ah, bom kar menjal Es que cerkev. en esta iglesia no responde Dios. Ne, ker v tej cerkvi Bog ne odgovarja. El 25. Vrstica Su hijo mayor 25. estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Njegov starejši sin je bil na polju, ko se je domov glede približal hiši, zaslišal godbo in ples. La alabanza es un arma poderosa, Slavljenje je mogočno orožje. pero si no venimos dispuestos a entrar a la fiesta, Ampak če ne pridemo pripravljeni na to, da bomo vstopili na to zabavo, predique y cante, haga lo que hagan, pero si no venimos dispuestos a entrar a la fiesta, potem ne glede na to, karkoli boste naredili, če niste pripravljeni vstopiti na to zabavo, lo vamos a ver como una tradición. bomo vse to gledali zgolj kot neko tradicijo. Y dice el verso 26, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
In potem vrstica 26 pravi, poklical enega izmed služabnikov in vprašal, kaj pa je to? Perdió el discernimiento, Rabil je še pojasnilo. perdió todo sentido en el espíritu. A je izgubil ves razum v duhu? Dios puede utilizarte. Bog te lahko uporabi. Dios puede hacer maravillas con tu vida. Bog lahko naredi čudeže skozi tvoje Pero tienes que življenje. estar metido. Ampak moraš biti vključen. El 27. Vrstica Y le dijo, 7. tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Tam mu je rekel, tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega sina nazaj. Wow, eso es tremendo, ¿no? To je izjemno. En ciertos lugares, cuando matan un becerro bien grande es para mucha gente. Ponekod, kadar zakoljejo neko res dobro pitano tele, je to za množico ljudi. Yo estaba en bodas Jaz sem že bil na kakšni gostiji, que si no pones limitaciones se invita a todo mundo. ker če ne dajo nekih omejitev, bojo povabili čisto vse. En Francia se hizo una boda para unas 200 personas eran. V Franciji so bili na eni poroki za nekih 200 ljudi, Y vinieron 400 pa jih je prišlo 400, porque les gusta la fiesta. ker imajo radi zabavo. Y todos eran cristianos. Vsi so bili kristijani, Pero uno se invitaba al otro y al abuelo y al tío y a todo el mundo. eden je povabil enega, pa drugega, pa še detka, pa babico, pa strica Todos zraven. querían estar en la fiesta. Vsi so hoteli biti na zabavi. Si eso sucediera en nuestro corazón, Če bi se to zgodilo v našem srcu, las cosas cambiarían. bi se stvari spremenile. Ya el Padre nos bendijo. Ja, oče nas je že blagoslovil. No tienes que mendigar ninguna bendición. Ni treba več prositi, moledovati Él za ya lo blagoslove. hizo. On je to že storil. Él ya lo dio todo. On je že dal vse. Ahora solamente es captar esas bendiciones. Zdaj vse, kar moramo narediti, je, da zgrabimo te Tu blagoslove. corazón puede tener las batallas más grandes Mogoče imaš v srcu najhujše bitke. y necesitas posiblemente pasar un proceso, In mogoče je res potrebno, da greš skozi proces. sea hijo menor o sea mayor. Ne glede na to, ali si mlajši ali si starejši sin. Pero empieza a entrar en el gozo del Señor. Ampak vstopi v Gospodovo veselje. El 28. Vrstica 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Razjezil se je, ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. Mire, se los voy a poner un ejemplo. Da vam bom en primer. Todos conocen la historia de Zacarías, Vsi poznate zgodbo Zaharije, el padre de Juan. Janezovega očeta. Él estaba prácticamente haciendo el trabajo de sacerdote. On je opravljal duhovniško delo. Su mujer era una mujer tremenda, era de descendencia de Aarón. Njegova žena je bila izjemna ženska, potomka Aaronova potomka. Lo tenía todo. Imela sta vse. Y había una multitud orando por él. In množica ljudi je molila zanj. Y de pronto vino el ángel Gabriel. In enkrat pride angel Gabriel. Le dije, ¿sabes que Dios te va a dar un hijo? Mu reče, veš, da ti bo Bog dal sina. ¿Sabe qué dijo Zacarías? Veš, da bo sin Zaharija? Mi mujer es muy vieja Zaharija reče, moja žena je stara. y yo también soy muy viejo. Pa jaz sem že tudi star. ¿Cómo puede ser que venga el Dios vivo con su fiesta y su gloria? Kako bo zdaj prišel živi Bog za svojo zabavo, za vsej svoji slavi? Puede venir un culto sobrenatural Lahko pride nadnaravno bogoslužje y apenas termina el culto, in takoj, ko ga bo konec, preguntas, ti vprašaš, ¿tú me vas a responder? ti mi boš odgovoril? ¡Wow! Wow. Le pregunta a Zacarías, ¿cómo va a ser esto? Zaharija ga je vprašal, kako se bo to zgodilo.
Había una multitud orando por él. Množica ljudi je molila zanj. Eran gente justa. Da so bili pravični ljudje. Tenía buen testimonio. Imeli so dobro pričevanje. Eran intachables. Resnično so bili brezgrajni. Pero no estaba acostumbrado Ampak on ni bil navajen na to. a vivir la fiesta Ni de bil Dios. navajen, da živi Gospodovo zabavo. ¿Estás acostumbrado? A si ti navajen? Aquí pasan muchos predicadores. Tukaj pri vas grem skozi veliko Y cada predikarjev. uno Dios lo respalda y aquí hay siervos de Dios. Vsakega od njih Bog podpira, vsak je božji služabnik. Que Dios los utiliza poderosamente. In Bog jih izjemno uporabi. Y Zacarías le preguntó, In Zaharija vprašal, ¿cómo va a ser eso? kako se lahko to zgodi? Lo primero que dijo, mi mujer es vieja. Kot prvo je rekel, moja žena je stara. Yo le digo vieja a mi mujer y me echa a la casa. Če jaz to rečem, ženi me vrže iz hiše. Inmediato. In to takoj. ¿Estamos acostumbrados Navajeni smo. realmente a las fiestas de Dios? Smo resnično navajeni na Gospodovo zabavo? ¿Estás acostumbrado a lo que tienes de la bendición de Dios? A si navajen na ta božji blagoslov? El año pasado yo estaba en Bosnia Lani sem bil v Bosni y estaba ministrando en un hotel. in tam sem ministriral v enem hotelu. En vez de aumentar los cristianos han disminuido. Namesto, da bi tam se povečalo število kristijanov, se je zmanjšalo. Había un tiempo que eran 700 cristianos, V nekem trenutku je bilo 700 kristijanov, ahora hay 300. zdaj jih je 300. Pero bueno, dijimos, vamos a hacer la fiesta en un hotel. Bo se rekel, ok, bomo naredili zabavo v hotelu. Y nos dimos cuenta In smo ugotovili, que a veces lo tenemos todo da včasih imamo vse, y no lo disfrutas. pa tega ne znamo uživati. No lo disfrutas. Tega ne uživamo. Tenéis donde reunirse Imate prostor, kjer se lahko srečate y viene gente de todos los lugares. in pridejo ljudje od vsepovsod. ¿Estás acostumbrado a la fiesta In navajen si na zabavo. o es una rutina? Si navajen resnično ali je to zgolj neka ¿O tvoja todavía le rutina? estás preguntando a Dios cuándo me va a responder? Ali pa se še vedno sprašuješ, Gospoda, kdaj mi boš odgovoril? Eso es doloroso. In to je boleče. ¿Sabe qué le dijo el ángel Gabriel a Zacarías? Veste, kaj je angel Gabriel rekel Zahariji? Dijo, vas a quedar mudo Rekel, ostal boš nem, por cuanto no creíste a la palabra. zato ker nisi verjel v besedo. Era sacerdote, Bil je duhovnik, era un hermano mayor, bil je starejši brat, un hombre que lo tenía todo, človek, ki je imel vse. toda la licenciatura. Vse, imel je šolo, diplomo Y no creía. ampak ni verjel. Pues así está este hermano mayor. Tako se je dogajalo s tem starejšim bratom. Ah, pero tanta alabanza, tanta cosa. Toliko slavljenja, pa toliko tega, ¿Y toliko por qué zabave. así? Zakaj toliko glasbe? Pero el padre salió a rogarle. Ampak oče je šel ven in ga prosil, Entra, stopi en la fiesta. na Y Dios zabavo. te está diciendo eso. In Bog ti to pravi. Todo movimiento del Espíritu Santo, Celotno to gibanje Svetega Duha. cuando somos fieles en nuestro corazón, Takrat, ko smo mi zvesti v srcu, en las cosas pequeñas, v malih stvarih, vendrán las cosas grandes. nam bo to potem dalo velike stvari. Desde nuestra vida, Tako v našem en nuestra življenju, casa, v naši hiši, cuando oramos con nuestra esposa, molimo svojo ženo, oramos con nuestros hijos, ko con molimo otros z siervos de otroci, Dios. z drugimi božjimi služabniki. Cuando aprecias todo eso, Takrat, ko ti resnično ceniš vse to, mire, yo llevaba más o menos 4 años sin venir acá. mislim, da je že kakšne 4 leta, kar nisem bil tukaj. He ido a varios lugares de los Balcanes. Bil sem sicer po Balkanu, Y yo dije, yo tengo que venir a visitar ampak sem al rekel, hermano Clement. moram priti obiskati brata Klemna.
Y ya no por religiosidad. Pa ne iz religioznosti. No vendo nada ni compro nada. Ne pridem sem, nič ne prodajam, nič ne kupim. No es eso. Ne gre za to, Es el gozo de ver al hermano. ampak gre za Es to el gozo de veselje, da vidim compartir en el svojega Espíritu. brata. To veselje, da lahko delim v duhu. Ver la expectativa de Dios, cómo Dios está trabajando de un lado a otro. Da vidim to božje pričakovanje, da vidim, kako Bog deluje. Cómo Dios está respaldando de un lado a otro. Kako Bog podpira enega in drugega. Y son ríos de Dios. In to so reke, božje reke. Posiblemente te gustará más uno como predica y el otro no predica. Mogoče ti je bolj všeč nekdo, ki manj pridiga, drugi bolj Pero pridiga. en la fiesta hay de todo. Ampak na zabavi In de boš našel todos los menús. vse. Vsega bo. Llevo 2 días en barbecue. 2 dni že imam samo He comido piknike, carne. žare, jedel sem mesa ogromno. 2 días, ¿no, hermano? 2 Bueno, dni, mislim, da bilo, hermano. ne? Y disfrutando In uživam. la bendición de Dios. Božji blagoslov. Yo sé que hay gente en persecución, Vem, da so nekateri ljudje, ki so preganjani, pero anoche estábamos intercediendo. ampak včeraj smo posredovali v molitvi. Disfrutamos la fiesta. Uživali smo to zabavo. Tenemos carga por nuestros hermanos Seveda smo molili za brate, y por todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. za vse to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu. Pero no nos vamos a dejar de disfrutar la fiesta. Ampak to še ne pomeni, da zaradi tega, kar se dogaja, ne bomo Dios es el que nehali toma uživati. control. Namreč Bog ima nadzor. Solamente tú puedes entrar en la fiesta y clamar al Dios vivo. Ti, to, kar lahko narediš, je, da vstopiš na to zabavo in kličeš k živemu Bogu. No podemos ser religiosos y entrar en pánico. Ne moramo zdaj biti religiozni, pa začeti paničariti. Yo se lo decía al pastor esta mañana. Jaz sem rekel danes zjutraj pastorju, ¿Sabe que con todo lo que está sucediendo, veš kaj, glede tega vsega, kar se dogaja, parece que tuviéramos un pie en el aire para irnos con el Señor? zgleda, ne, kot da že imamo eno nogo počasi v zraku, da bomo šli k Gospodu. ¿Estás listo para irte en la fiesta celestial? A si pripravljen, da greš na to nebeško zabavo, Pero también estás listo para seguir trabajando en la fiesta si pa aquí en la tierra. hkrati seveda pripravljen, da še naprej delaš tule na tej zemeljski zabavi? Dice el siguiente verso. Naslednja vrstica pravi. Dice la palabra que el verso 29. Vrstica 29 pravi. El padre le rogaba, el 29, mas él respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo no habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Oče ga je torej prosil, ga je pregovarjal, ne, in on mu je odgovoril, glej, oče, toliko let ti že služim, pa nikoli nisem prestopil tvojega ukaza in vendar mi ti nikoli še nisi dal kozlička, da bi se jaz poveselil s svojimi prijatelji. Esa era la mentalidad del hijo mayor. To je bila mentaliteta starejšega sina. Si yo llevo tantos años en la iglesia, Ah, glej, toliko let že hodim v cerkev. y yo esto, Ne, Y vse yo, že to, y pa yo, jaz, y yo, jaz že y to, yo, jaz že y yo. ono, jaz tretje. dice el 30. Vrstica 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo. Ko bo prišel ta tvoj sin, ki je tvoje premoženje uničil z vlačugami, njemu si pa zaklal pitano tele. ¿Quién estaba más enfermo, el hijo menor o el hijo mayor? Kdo je bil tukaj bolj bolan, mlajši ali starejši sin? Los dos. Oba. Los dos no estaban disfrutando de la fiesta. Nobeden od njiju ni užival te zabave. El hijo mayor estaba pendiente de los pecados del menor Starejšega so bolj zanimali grehi mlajšega. y no disfrutaba lo que era del padre. In ni užival tega, kar je bilo od očeta. Hasta que el padre se lo dijo, todo lo mío es tuyo. Vse dokler mu oče sam ni rekel, glej, vse, kar je moje, je tvoje. No necesitas hacer una lista de reclamaciones, Ne rabiš imeti zato celega spiska pritožb, ni tienes que hacer la lista del mercado. ne rabiš nobenega nakupovalnega seznama. Todo lo del Padre es nuestro. Vse, kar je očetovo, je naše. Él ya nos bendijo. On nas je že blagoslovil.
Dios puede traer un avivamiento. Seveda, Bog lahko da prebojenje. Dios puede hacer cosas mayores. Bog lahko naredi večje stvari. Incluso el Señor Jesucristo lo dice. In celo Jezus Kristus pravi, Mayores cosas harán en mi nombre para la gloria del Padre. večje stvari boste delali v mojem imenu za očetovo slavo. Esa promesa no es para un territorio específico. In ta obljuba ni za nek določen Fue teritorij. profetizada en el mundo espiritual To je bilo prerokovano v duhovnem y para svetu. cualquier territorio In to velja za katero y koli para ozemlje, cualquier hermano za katerega y koli para brata, cualquier hermana. za katero koli sestro. Así lleve el tiempo que sea en el Evangelio. Naj bo že tako dolgo z evangelijem ali ne. En el Evangelio nunca te pensionas. V evangeliju nikoli ne boš upokojen. ¿Estamos entendiendo? Razumemo to. Gózate. Veseli se. Es doloroso Boli, je boleče. ir a iglesias Če greš v cerkev, donde los hermanos mayores están enfermos kjer so starejši bratje bolni, porque no entran en la fiesta del Señor. zato ker ne bodo vstopili na Gospodovo zabavo. Yo sé que eso no sucede aquí. Vem, da to se tu ne dogaja. Dice el siguiente verso. Naslednja vrstica pravi. Y entonces se le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Oče mu je rekel, otrok, ti si vedno pri meni, vse, kar je moje, je tvoje. Todas, Vse, todas. vse. Todas las cosas son tuyas. Vse je tvoje. Y el verso 32, Vrstica 32. perdón, el 31, y le dijo, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. El 32, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano ha muerto y ha revivido y se había perdido, es hallado. Rekel mu je torej, ne vse, kar je moje, je tvoje, ampak treba se je poveseliti in zradostiti, kajti ta tvoj brat, ki je bil mrtev, je oživel, je bil izgubljen in je najden. Por eso hablo primero del hijo mayor. Zato najprej govorimo o starejših. Mire, en el mundo Namreč v svetu, tú vales por lo que v produces svetu si vreden toliko, koliko proizvedeš. y en la religión V religiji vales por lo que obedeces. si vreden pa toliko, koliko ljubogaš. Pero en el evangelio Ampak v evangeliju vales cuando eres el hijo, si vreden, ko si otrok. porque vives el evangelio, Zato, ker živiš evangelij. vive la palabra, Živi v tej besedi. disfruta de la fiesta del Padre. Uživaj En to todo očetovo tiempo. zabavo z vsem. Muchas son las tribulaciones del justo, Veliko bo stisk, pero de todo la liberará el Padre Celestial. ampak nebeški oče vas bo rešil vsega. Todas. Vsega. Vamos a estudiar el hijo menor. Dajmo zdaj pogledati mlajšega sina. Un poco. Malo, čist malo. Pero los dos tuvo que decirles. Ampak obema je moral reči. A uno tuvo que correr. Enega je moral poslati. Vemos el verso 20. Poglejmo vrstico 20. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Sin je vstal ter šel k očetu in ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. In potem je pritekel k njemu. Pritekel je k njemu, ga objel in poljubil. El hijo menor estaba fuera, Mlajši sin Bueno. je bil lejos de estar adentro, ¿no? daleč, daleč stran od tega, da bi bil znotraj zabave. Pero el hijo mayor Ampak starejši sin estaba adentro pero lejos. je bil vseeno znotraj hiše, ampak še vseeno daleč od vsega. Tenga en cuenta que la túnica Predstavljate si tunika. representa identidad. Tunika predstavlja to identiteto. Todos conocemos la historia de José en Egipto.
Vsi poznamo zgodbo Jožefa v Egiptu. Ne? fue una identidad. Ta tunika, ta plašč Este je es predstavljal mi identiteto. To je moj Le sin. dio la mejor túnica. In dal mu je najboljšo tuniko, dal mu je najboljši plašč. Túnica significa de identidad, que te identificas como hijo. In ta plašč predstavlja identiteto, da se ti identificiraš kot sin, kot otrok. Cuando uno vive en el Medio Oriente In ko živiš na Srednjem vzhodu, y estás visitando a Israel, ko si na obisku v Izraelu, lo que sucede con las familias, z družinami tam, cuando un hijo menor o una persona, un hijo, ha defraudado a su padre, je tako, z družinami je tako, ne, da ko je eden od otrok, recimo eden od mlajših otrok, ne vem, razočaral očeta, se reúnen todos los ancianos del pueblo ali ko ga je pustil na cedilu, takrat se zberejo vse starešine vasi, y utilizan una vasija muy grande uporabijo veliko posodo, para romperla en medio del pueblo, zato da jo bodo razbili sredi vasi. para desprestigiar al hijo. Na ta način bodo izkazali ta prezir do otroka. Eso es normal en el mundo judío, In to je normalno v judovskem svetu, incluso en el mundo árabe también. tudi v arabskem svetu. Por eso vemos que muchas cosas que se arreglaban con piedras. Zato vidimo, ne, veliko stvari, ki so se popravljali, ko se je popravljalo, se je to delo s kamni. Pero en este caso era una vasija V tem primeru je šlo za posodo y cuando vino el hijo menor, in ko je prišel mlajši sin, el padre corrió je oče stekel. para salvarlo de ese desprestigio Stekel je zato, da bi ga rešil tega prezira. y que va a tener misericordia de él. In mu je s tem izkazal usmiljenje. Y lo que hizo era prácticamente para no haber ningún efecto por el pecado, Na ta način je oče preprečil kakršnokoli posledico njegovega porque ya se greha. había arrepentido Zato, ker se je sin pokesal. y lo abrazó, In oče ga je objel. pero él corrió Ampak stekel je. antes de que reaccionara toda la comunidad Stekel je še preden bi celotna skupnost y se reagirala. levantaran contra el hijo menor. Še preden bi se dvignili proti najmlajšemu sinu. Y eso es lo que ha hecho nuestro Padre. In to je storil naš oče. Lo ha dado todo. Dal je vse. Y posiblemente no sabemos dónde estamos sentados con Cristo Jesús. Mogoče ne vemo, kje sedimo v Kristusu Jezusu. Pero Él nos está diciendo, todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo. Ampak on pravi, vse, kar je moje, je tvoje. Le dio identidad, Dal mu je identiteto. le dio calzado. Dal mu je obutev. Tenga cuenta que el becerro simboliza fiesta. Predstavljate si, tukaj tele simbolizira zabavo. Y el anillo, In prstan, ki mu ga je nadel, con este anillo todo el mundo sabe que estoy casado. s tem prstanom vsakdo ve, da sem poročen. Es autoridad. To je ta avtoriteta. Está firmado. Tengo mi libro de familia, estoy concreto, mi esposa, todo. Es autoridad. Podpisano je, imam torej poročni list, Y eso imam družino, fue to je lo ta que hizo el avtoriteta. Padre. In to je storil oče. Le dio entidad al hijo menor, Mlajšemu sinu je dal identiteto, le dio prácticamente autoridad dal mu je praktično to identiteto, y le cambió la calzado. dal mu je avtoriteto in potem mu Los je esclavos zamenjal no podían llevar obutev. calzado. Namreč sužnji, služabniki takrat niso nosili obutve. Y le dio nuevo calzado. Ampak oče mu je dal novo obutev. Eso simboliza hijo. To simbolizira, da je sin. Y el becerro, In la tele fiesta. predstavlja zabavo. A los dos le dijo lo mismo. Obema je rekel enako. Gocémonos, Veselimo se. gocémonos, Veselimo se. regocijémonos. Radujmo se. Hagan lo que haga nuestro Padre con cada uno, pero estemos en la fiesta. Karkoli bo naš oče naredil s katerim koli, glavno je, da smo na tej zabavi.
levante como haga, pero Señor, bendícenos en esa fiesta. Naj se zgodi karkoli, ampak Gospod blagoslovi nas na tej Quiero zabavi. estar en la fiesta. Ker jaz hočem biti Quiero na tej estar en lo zabavi. tuyo. Hočem biti v tem, kar je Quiero estar en tvojega. tus bendiciones. Hočem biti s tvojimi Quiero derramar blagoslovi. mi corazón. Hočem se veseliti v Quiero srcu. andar en tus pensamientos. Hočem hoditi v tvojih mislih. ¿Estamos entendiéndonos? Pa se razumemo? Es algo glorioso. To je nekaj veličastnega. Por eso sacaba la moneda, Zato sem vzel kovanec. porque siempre la gente miraba una sola cara. Zato, ker vedno pogledamo samo na eno stran Cuando kovanca. yo conocí el Evangelio, Ko sem jaz spoznal evangelij, siempre me hablaban del hijo pródigo. so mi vedno govorili samo o izgubljenem sinu. Pero cuando ya uno empieza a ser un poco mayor, Ampak ko si mal starejši, dije, esto tiene dos caras. ugotoviš, da je pravzaprav obstaja še druga Esto es plat. mentiras. Da nekatere stvari so Incluso laži. Jesús nunca habló del hijo pródigo. Tudi Jezus sam nikoli ni rekel, da je to bil izgubljen Eso no lo sin. hemos inventado nosotros, To smo si izmislili mi, teológicamente. teološko gledano. Pero ahí lo que habla Ampak to, kar pravzaprav govori, es je, que el padre da je oče corre por el menor stekel Para po entrar a svojega la fiesta. mlajšega, zato da ga pripelje na zabavo. y al mayor Starejši le ruega pa ga je que entre na starejšega pa je fiesta. prosil, naj pride na zabavo. ¿Estás disfrutando todo lo del Padre? A uživate vse, kar je od očeta? ¿Estás disfrutando todo lo que Dios está haciendo? A uživate vse to, kar Bog počne? Aunque lo veas muy mínimo, Tudi če vidiš samo malo. ¿estás dando gracias a Dios? A se zahvaljuješ Bogu? Yo le digo a Dios, gracias por un grano de arroz. Jaz se Bogu zahvalim za eno zrno Gracias, riža. Padre, porque nos bendice. Hvala, Oče, ker nas blagoslavljaš. Gracias por todo. Hvala za vse. Lleva a los que necesitan. Daj še tistim, ki Lleva a rabijo. nuestros hermanos. Daj še našim bratom. Y podemos apoyarlos, apoyamos en lo que más podemos. In če lahko podpiramo, podprimo s tem, kar mi imamo. Pero dice el último verso, regocijaos. Ampak v zadnji vrstici pravi, veselimo se. Y con el menor también fue lo mismo. Z mlajšim je bilo enako. Se gozó el Padre. Radostil se je Oče. Nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús Naš nebeški Oče v Kristusu está Jezusu buscando unos hijos y una iglesia išče otroke, išče cerkev, que haga fiesta todos los días con Él. ki se bo vsak dan z njim zabavala. En tu casa, Doma, en todo lo que hagas. kjerkoli, karkoli počneš. Que por encima de los problemas, Namreč, poleg vseh težav, por encima de los cerdos, poleg vseh tistih svin, que los podemos llamar problemas, ki jih lahko imenujemo težave, hay una victoria. poleg vsega tega obstaja še zmaga. Vamos a ver el verso. Poglejmo vrstico. Es algo maravilloso. To je nekaj res čudovitega. El hijo menor le dijo, no soy digno que me llames tu hijo. Mlajši sin mu je rekel, nisem vreden, da me imenuješ sin. Pero dice prácticamente el verso 22. Vrstici 22 pa pravi. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirlo, ponerle el anillo en su mano y calzado sus pies. Oče naročil svojim služabnikom, brž, prinesite najboljše oblačilo, ga oblecite, dajte mu prsta na roko in sandale na noge. Traer el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Pripeljite najbolj debelo, najbolj pitano tele, zakolite ga, jejmo in se veselimo. Hagamos fiesta. Veselimo se. Haces fiesta con tu padre. A se ti veseliš s Haces svojim fiesta očetom? con el Señor. Se veseliš s Gospodom? Amén. Amén. Amen. Hagamos fiesta Veselimo se. por encima de los problemas, Gremo nad vse por težave, encima de todo. nad vse, kar je. Quiero estar en la fiesta de su Hočem gloria, biti na de su zabavi, espíritu, de hočem sus biti na maravillas zabavi njegove y cómo slave, Dios duha. utiliza a uno al otro. Ne, in tako Bog radosti veseli Seas vsakoga. parte de esa fiesta. Bodi del te zabave.
Al mayor le dijo, regocíjate. Starejšemu je rekel, veseli se. Pero al menor le dijo, vamos a hacer la fiesta. Mlajšemu pa je rekel, naredimo Wow, zabavo. cuando el Señor nos perdona todos nuestros pecados, Ko nam Gospod odpusti vse naše grehe. porque muchas veces nos equivocamos. Namreč veliko krat se zmotimo, Como hijos menores, como hijos mayores, pa če smo mlajši ali starejši sinovi. estamos en este mundo. Smo v tem svetu Y el Señor rogó in Gospod ti je prosil, que seamos luz. bodimo luč. Es un proceso To je proces dentro de la fiesta, znotraj te zabave, donde el Señor nos va procesando de gloria en gloria. kjer gre Gospod in deluje iz slave v Y slavo. nuestras familias, y nuestras vidas, nuestros hijos, todo, y la iglesia. V naši družini, v naših otrocih, v naši cerkvi, vsem. Hagamos fiesta. Veselimo se. Hagamos fiesta. Veselimo se. Podemos besarnos, podemos tener misericordia, Lahko se objememo, lahko smo milostni drug do drugega. pero entra en la fiesta Ampak stopimo na to zabavo. de su gloria. Zabavo njegovega veličastva. Esfuérzate Zato potrudi se y seas valiente, in bodi pogumen, porque Jehová tu Dios kajti Gospod tvoj Bog estará contigo. bo s tabo. Señor, te damos gracias. Gospod, zahvaljujemo se ti. Por eso los invito a esta fiesta. Zato vas vabim na to zabavo. No sé qué pensabas que Dios les iba a hablar, Ne vem, kaj ste mislili, kaj vam bo Gospod rekel. pero yo creo que está hablando claro. Ampak jaz mislim, da jasno govori. Gózate Veseli se. y gózate en la fiesta. Veseli se na zabavi. Dejemos de ver esa parábola como una sola moneda. Nehajmo na to priliko gledati kot samo eno stran kovanca. Señor, te doy gracias. Gospod, zahvaljujem se ti. Si no has entrado y no estás disfrutando todo lo de tu Padre, Če nisi vstopil na zabavo, če ne uživaš vsega, kar je tvojega očeta, es bueno que abras tu corazón en esta tarde. potem je v tem večeru potrebno, da odpreš svoje srce. Perdona nuestra religiosidad. Odpusti nam, Gospod, našo religioznost. Perdona nuestro legalismo. Odpusti nam naš legalizem. Es que llevo tantos años. Toliko let sem Sí, že. llevo tantos años. Toliko let sem že del. Y puedes culpar al pastor también si Lahko quieres. kriviš pastorja, če hočeš. Y a todos. Lahko kogarkoli. Pero somos hijos, Ampak če smo resnično otroci, nuestro deber es entrar en la fiesta potem je naša naloga, da vstopimo y na to zabavo gozarnos. in se veselimo, Él tiene lo mejor. kajti On ima Todo najboljše. en su tiempo. Vse ob Pero njegovem lo času. tiene. Ampak On ima najboljše. Tiene lo mejor. On ima najboljše. Aunque pasemos el proceso que pasemos. Ne glede na to, kakšen proces gózate. doživljamo, veseli Porque se. eres parte del proceso de lo que Dios ker quiere si hacer. del tega procesa, ki ga Gospod želi narediti. Y de su presencia. In njegove prisotnosti. Te doy gracias, Padre Dios. Hvala ti, Oče. Oh, Rabasata Rabajaya Rabashu. Cierra tus ojos y órale al Señor. Zapri svoje oči in moli Gospodu. Si no estás disfrutando todo lo que es de nuestro Padre, Če ne uživaš vsega tega, kar je od našega como hijo očeta, mayor kot starejši o sin como hijo menor que está recién llegado, ali kot mlajši sin, ki šele prihaja, dile al Señor, poglej Gospodu, si tenemos que arrepentirnos. če se moramo pokasati. Yo me imagino el quebrantamiento del hijo mayor. Jaz si predstavljam, kako skrušen je bil starejši sin. Todo lo mío es tuyo. Vse, kar je moje, je tvoje. Tenía dos partes más que el hijo menor. Imel je dva dela več, dvojno je imel kot mlajši sin. El hijo menor tenía una porción nada más. Mlajši sin je imel zgolj en delež, Pero por encima de todo eso, ampak ne glede na vse, el padre lo invitó a la fiesta.
je oče povabil na zabavo. Oh Señor, tenemos que gozarnos. Moramo se veseliti. Gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer. Hvala ti za to, kar počneš in kar boš še naredil. Y a veces nos acostumbramos a recibir, Včasih smo navajeni, da prejemamo, pero no disfrutamos la fiesta. vendar ne uživamo te zabave. Y eso no es bueno. In to ni prav. Cuando una iglesia disfruta la fiesta de Dios, Ko cerkev uživa to božjo zabavo, sabe que Dios está agregando bendición tras bendición. ve, da Bog dodaja blagoslov na blagoslov Y que ve que para Dios no hay nada imposible. in ve, da za očeta ni nič nemogoče. Nada es imposible. Nič ni nemogoče. ¿Tienes cargas? Če nosiš breme, Dios quiere que las entregues. Bog hoče, da ga predaš. Estamos en el mundo. V svetu smo, No somos del mundo. ampak nismo del tega sveta. Pero hay una fiesta eterna. Obstaja pa večna zabava Y está su presencia ahí. in ti si njegovi prisotnosti. Señor, te doy gracias. Oh, Hvala ti, Rabasata. Gospod. Lebekonda Rabasita Ramatorebeke. Sata Ramatorebekata Labashua. Mira, Señor, este lugar. Gospod, tukaj smo Tu poglej Espíritu nas. Santo, oh Padre Celestial, Tvoj sveti duh muévate nebeški con oče, naj se libertad giblje en tukaj, Cristo Jesús, Kristusu en cada Jezusu. corazón, Señor. Naj se giblje v vsakem srcu. Muévate con cada corazón. Giblji se v Todas vsakem las cargas, srcu. echa todas tus cargas. Predaj mu vse Entrega svoje todas tus breme. cargas. Vse svoje breme mu predaj. Entrégalas. Predaj mu. Oh, Rebecanda, seas el hijo que disfruta de la fiesta Budi otrok, ki uživa zabavo, y que el Padre está abrazando, ki ga oče objema. nos está abrazando. On nas objema. Oh, Rabasata Rabashu, Rabaka. Sata Rabashu, Rabaka. Gracias, Padre Santo. Hvala ti, sveti Oh, oče. Rebecata Labashu, Rabaka. Señor, te damos honra y gloria. Gospod, dajemo ti čast in slavo. Agradecemos. Hvaležni smo. Posiblemente hay menores que no conocen a Jesús Hvala tudi za tiste najmanjše, ki ne poznajo y Jezusa, que necesitan encontrarse con el Rey de Gloria ki se morajo srečati s kraljem y slave, el que murió en la cruz ki je umrl na križu, para que entres en la fiesta zato da bodo lahko stopili de na to sus zabavo, bendiciones. zabavo njegovega blagoslova. Oh Jesús, te doy gracias, Padre. Hvala Oh ti, oče. Rabasata Ramashu. Sata Ramatore Bekete Leveshu. Los dos tuvieron que encontrarse con el Padre. Oba sta se morala srečati z očetom. Los dos. Oba. Oh Rebekete Leveshu Rabaka. Padre Dios mío, Señor, gracias. Oče sveti, hvala ti. Descienda tu mano por nosotros. Voy a orar por vosotros. Molim bom za vas. Pero en esta noche el Señor lo está invitando a esa fiesta. Ampak v tem večeru vas Gospod vabi na svojo zabavo. Que le creáis a Él, Če mu verjameš, a Él nada más, samo njemu y a su palabra. in njegovi besedi. Señor, gracias. Hvala ti, Gospod. Oh, Rabasata Rabashu. Lebeconda Rabashu. Es el Señor Jesucristo To je Gospod Jezus Kristus, que completó todo ese círculo. ki je dopolnil celoten cikel. El Señor estaba enseñando eso Gospod je to učil, porque sabemos que es el único mediador kajti vemo, da je edini posrednik, para entrar en la fiesta del Padre. da lahko vstopimo na očetovo zabavo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Kajti pravi, nihče ne pride k očetu, če ne preko mene. Oh Jesús, dale libertad, Daj mu to svobodo, dale libertad. dovoli mu, Rompa las estructuras prelomi vso que han strukturo, rodeado para robarte la bendición. kajti hoteli so ti ukrasti blagoslov. Oh Rabasata Rabashu.
Eres su hijo. Ti si njegov otrok, Eres su hija. ti si njegov sin, njegova hči. Gracias, Señor. Hvala ti, Voy a orar. molil bom. Si hay alguien que necesita oración. Če kdo potrebuje molitev, Cuando entramos en la fiesta, namreč ko stopimo na zabavo, no volvemos a preguntar cuánto lo haces. se ne vprašajmo več, kako. Damos gracias porque lo vas a hacer. Ampak se zahvalimo za to, ker bo to naredil. Señor, gracias. Gospod, hvala ti. Oh, Rebeca, vasita ramatore bekete. Satarrabashua, Señor. Oh, Jesús, Señor, es tu presencia. Tvoja prisotnost, Gospod. Es el Señor Gospod je tisti, que está ministrando tu corazón. ki ministrira v tvoje srce. Rompa todas las estructuras. Prelomi vse strukture. El hijo mayor tenía muchas estructuras. Starejši sin je imel veliko takšnih El hijo struktur. menor también. Tudi mlajši. Pero a los dos los ayudó Ampak obema je pomagal. para comer un buen becerro, Zato, da sta lahko jedla para una buena dobro fiesta. tele, da sta bila na zabavi. Una buena fiesta. Dobra zabava. Dios no vive de nuestros fracasos. Bog ne živi iz naših porazov. El padre nunca le dijo al hijo menor, Oče nikoli ni rekel mlajšemu sinu, ¿cómo has fracasado? kako velik No. poraženec si, Lo neuspešen. abrazó, Ne, lo objel ga je, besó poljubil ga je y le dijo, entra a la fiesta. in mu rekel, vstopi na zabavo. Y al mayor lo mismo, In enako je rekel starejšemu, gózate. veseli se. Lo único que el hijo mayor, todo lo mío es tuyo. Edino, kar je rekel starejšemu, je rekel, vse, kar je moje, je tvoje. ¿Tú lo estás viviendo? Ampak ali to živiš? ¿Estás viviendo esas bendiciones? Ali res živiš ta blagoslov? Señor, gracias. Gospod, hvala ti. Oh, rabasata rabakata. Sata rabatorebeca. En la fiesta no hay extranjeros. Na zabavi ni tujcev. Todos somos hijos. Vsi smo otroci. Somos sus hijos. Vsi smo njegovi otroci. Somos parte de ese cuerpo Vsi smo del tega telesa y de esas victorias. in te zmage. Dios ama esta nación. Bog ljubi ta narod. Ama estos lugares Ljubi te kraje. porque está moviéndose Zato, ker se on giblje tukaj. y se va a mover más. In še bolj se bo gibal. Pero quieren que entren Ampak on hoče, da vstopite en esa libertad to svobodo de su gloria. njegove slave. Oh, rabasata rabatorebeca. Sata rabatorebeca. Echa toda tu ansiedad sobre él. Vsa svojo nestrpnost, vse svoje skrbi daj Echa na njega. todas tus cargas sobre él. Vse svoje breme mu predaj. Échalas, por favor. Vse mu predaj. Entra en la fiesta. In vstopi na zabavo. Echa todo lo que te impide entrar en la fiesta. Vse tisto, kar ti onemogoča, da bi vstopil na zabavo, mu Todos predaj. tus fracasos, Vse svoje échalos poraze fuera. odvrži ven. No, no son míos. Ne, niso moji. Jesús me ha recogido. Jezus, El on me je Padre me ha pobral. recogido. Oče je prišel Me ha pome. abrazado. On me je Me ha objel. tomado. On me je vzel k Soy sebi. linaje escogido. In jaz sem izbran. Soy real sacerdote Jaz sem para duhovnik, anunciar kraljevsko las virtudes duhovništvo. de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz Zato, admirable. da oznanjamo njega, ki nas je poklical iz teme, njegovo luč. Oh, rabasata, rabacata, labash. Señor, gracias, Señor. Rabasata, rabacata. Gospod, hvala ti. Entra en esa Stopi confianza na to zabavo, ante el Padre zaupanjem Celestial. stopi pred Ante el nebeškega Rey de očeta, Gloria. pred kraljem vse Él está slave. ahí. On je tam. Oh, rabasata, rabash. Oh, rabasata, rabash. Gracias, Señor. Hvala ti. Gracias, Padre Dios mío.
Hvala ti. Oh, rabasata. Gracias por esa fiesta. Hvala ti za to zabavo. Oh, rabasata rabashu. Sita rabashu. Él sabe tener lo mejor. On ve, kako pripraviti najbolje. Sabe tener lo mejor. Ve, kako pripraviti najbolje. Oh, rabasata rabashu. Si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón Če še kdo ni sprejel Jezusa v svoje srce y quiera recibir a Jesús en su in želi corazón sprejeti Jezusa v svoje srce, para que sean perdonados todos nuestros da mu bodo pecados, odpuščeni vsi grehi, estoy aquí para orar por ti. sem tukaj, da molim za. Si no voy a orar, Drugače bom molil. oh, Rebeca, Sita rabashu. Sata rabato rebekete lesu. Los hijos ya sabemos lo que quiere hacer el Padre. Otroci že vemo, kaj želi narediti oče. No preguntamos, Ne vprašamo, porque todo lo tuyo es mío. namreč vse, kar je moje, je tvoje. Wow. Todo, Vse, todas las bendiciones. vsi blagoslovi. Gracias. Hvala ti, oče. Amén. Si alguien necesita oración, pase acá. Če kdo potrebuje molitev, lahko stopi naprej.